Ali kaj telovadite? No, za vas imamo nekaj vaj, po katerih se boste sigurno boljše počutili. Začnemo s jumping jacki. 15 ponovitev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15. Naslednja vaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Še 10 gremo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in zadnji pauza, ja? In še zadnja vaja. Naredimo tako mizo in veslamo 15krat. 1, 2, probamo imeti raven hrbet. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Še 5 ponovitev. 2, 3, 4 in zadnji. Evo, to so vaje za danes. Predlagamo, da jih ponovite 3krat. Uspešno telovadite!